инак имсол 2 сол мешавад ки ҷаҳон фарорасии соли навро дар шароити бемории ҳамагири COVID-19 истиқболу таҷлил мекунанд. барои пешгирӣ аз ин беморӣ дар ҳама кишварҳо маҳдудиятҳо ҷорӣ шуда ва тамоми ҷашну маросимҳои дастаҷамӣ дар шакли нисбатан маҳдуд доир мегарданд. сарфи назар аз ин маҳдудиятҳо дар тоҷикистон имсол чорабиниҳои бузурге ба мисли сисолагии истиқлолият наврӯз баргузор гардиданд. ба таъкиди мақомот соли нави милодии 2022 бидуни барномаи бошукӯҳи фарҳангию фароғатӣ таҷлил хоҳад шуд. аксар сарояндаҳо дар ин шароит натавонистанд бо ташкили барномаву консертҳои зиёд туҳфа ва таронаҳои идонаи худро пешкаши ҳаводоронашон бикунанд. ва имсол барои онҳо чӣ соле буд? мо бо чанде аз овозхонони маъруфи тоҷик вохӯрдаву аз онҳо пурсидем ки соли 2021 бо кадом ҳодисаи муҳим барои онҳо хотирмон буд. кадом ҳодиса аз зиндагии шахсияту ва аз ҳаёти Тоҷикистон дар хотири шумо аз ҳамин сол мемонад? фикр мекунам ҳамун моҷарое ки 2 сол пеш омад вобаста бо ин ковид, ба фикрам амин. ба фикрам яке аз рӯйдодҳои муҳим барои ман ин консерти аввалини ман, албоми аввалини ман ва имрӯз соҳиби якумин ҷоизаи мусиқавӣ мегардам. Инам рӯйдоди муҳим аст барои ман. Я не могу ничего именно подметить, потому что этот год был удачным, хорошим для меня, поэтому можно сказать, что весь год. Мана ҳамирӯза мисол чорабинӣ ки сурди сол аз плюс ташкил карда шудааст, ин боварӣ дорам ки ба таърихи мо мемонад ва дар хотири ҳамаи мо шумо мемонад. Албатта ҳамирӯза мемонад. نمیدونم هر روزی من خودش یک حادثه است. تمام روزهاش خوب بود. ягон ҳодиса набуд, шукри худо. Фақат хушӣ буд, хурсандӣ буд дар канори аҳлу оила, дар канори мухлисон, дар канори шунавандагон ва ин барои ман як соли фаромӯшнашаванда буд. بسیار حادثه ها بسیار از در یاد نمیبیارم. هر یک روزی من خاطرمان است. سیسولگی استقلالات این بسیار یک جشنواره بزرگ برای ما و امیدوارم که باز با 35-40 سالگی هم میرسیم انشاءالله. Этот год для меня был очень удачный. Во-первых, я провела 2 презентации и творческий вечер. Сняла 2 новых клипа, поэтому это здорово. И самое грандиозное событие – это 30-летие нашего государства. Я очень рада, надеюсь, что я доживу и дальше еще 30. فکر میکنم که در سال 2021 چه گویم خودم رو خوشبخت حس کردم و فکر میکنم که چی آرزو نیت داشتم عملی گشت. زیاد از خانه نبرآمدیم، لیکن کنسرت آنلاین بار اول مثلا صنعتکارایی که تاجیکستان آنلاین کنسرت کردیم، این از خاطر فراموش نمیشه. بسیار گپای ناز آمد. مثلا ازبکستان رفتیم، آسیای میانه پروفسیوزش و عربستان اونجا کنسرت ها برآمد کردیم. بعد یک کانالی سویملی اسلام 4 ساعت صحبت کردیم. تمام صنعتکاران ازبکستان و قزاقستان همه بدن. این چیزا از خاطر فراموش، چون که همون رشته دوستی باید که پیوست شود، چون که همه چیز در دوستی خوب می شود. آدم یک تا گل، یک باغ با دارید، یک گل خیلی زیبا ندارد، چند گل باشد زیبنده است. برای همین دوستی باید دوستی باشد، صنعت دوستی که باشه گل میشکفد. و زندگی خلق باید عالی جناب شد. زندگی خلق عالی جناب شد فقط صنعتکارا رو میبیارن. همین خیلی خلق ها باید که صنعتکارا محتاج شود.